Okay, baby. Ito ngonok. This one here. This is what I'm doing right now. Imetikan feri lanai pongon. Volume up. When them ask me a question, me tell them me a ganja man. Yan nyo yan po. Hindi nyo yan ran. Ayan na to. Ganyan itipid-tipid nga lang po. Kaponganog yan na siyang. Ito ngonog. Wala pa rin naman.